Tala falava soifua manuia mai Samoa o onanga lau Samoa Entertainment TV nei fo iaso ai usi mai whaafonga I tala I o VAIFANUA. Tala tuliloa mai mātua leana tau sa ili lo la alo teine tala vau le vasa nei. O le fiafi lava na nafi leana to e mawane I le tamaita I o Maria po Mary Jane. Mai lava I a inga na ave iai ese ali I tala vau o maa salomia sa fia fai wo ai le teine, peitai. O le moli maua mātua, o atangie le lantau sa ilinga, le alofa o le atua e toi whaafo I ane, ma le saonga le mulo la afafine. Ma taita isa o la wala ua I a inga na maua atua I fasota inga I le telefoni na tātou whaalawi loa. O fasota inga tele vave ma le langolangua mātua, ma a inga sa iaia nganga o le alofa whaamatua, ua toi ala whaia ne ai lo lantau a inga, I le fia ma le whaaftai, I le neitai au, ma whaaftai ai, a inga umau Samoa, ai o le mamalu lau tele o le tunu sa tālo sia le la sa ilinga, ai o le ofisa fo I o leo na o atu iai le whaatala ula I le amtanga o le vaiaso. Moli aleanga nga whafkai kiri ku sai sosoangi mai mafkianga fo ngi a inga sa ilinga ngi kinki ko whafkai kele a whamanguia le inga luinga. O toi whaatsia I nei mātua ia o ne vii ma se te whano o whasta uta malola whawhine to atasi Mary Jane o se mealo whasili o le kirisimasi lua o lua lima. E o antul tausonga fōu au maile whai unga a le whamsinonga Justice Clark le mata upun avatu e le loia al HRPP tutonu. Whasanga le tuai ona whaatino le se 10% o no fuata maita il parlemene. O le mta upulen wala waile amtanga o vai sonei e manatu le loia o talusanga mo le HRPP. O le se 10% e te tau lavana whaatino il teime uma il palota e pe ona whaia isi no fua uma. Ina ia whaamalia I nai vaenga o le tulafono pe o le tu vaenga 5 O whaapea mai ai e le umane o le palota tele e te tau na 5 sultasi whaipule whaamaonia e le ao le maloe ao fiai ma whaipule tamaitai. Peitai. E manatul whaamsinonga pe a whaia whaatino le tulafono se 10% a o le I whaia palota la iti o whialai ave i eil whaipule tamaitai whaaupopo lea pe a whai e manu malo mai se whaipule tamaitai il taimi o palota la iti. Ma atua i eile numera mana o mio no fua tamaitai il mauta. Peitai, e manatu le loa I al HRPP o le vaenga 5 lua le tulafono e te tau ai o na ono tamaitai I le taimi e usu ai le fono al palimene le umane o le palota tele. Peitai ele I tele lava ni upo le whinaunga ale loia ale whaas maunga Precious Chang aina ia tau atu I whamsino e whaalea o ngā le talasanga le HRPP. Ma sano ai le whinga whamsino Justice Clark se au mailan whae unga ale ia o kilisimasi. Inisio TALA I le toe mapuna mai I lunga o le mata upu whaasanga I tupe le tu malo o whaasale le angalua. Malona tai fono le fionga mangele se kati le ua mai a whaamaunia mai le whaamsinonga o palota. O tupe na alu, sa wha o ngā lawa e tu sai ma poloketin tal sangaina, ma maua I wha amaumaunga, peitai. O le wha te ai o le tai fono mai le whai ngā nu o le fio anga o iwa I savai, ua wha mautino mai le tātou pa anga e sao, ma moni, ua wha te a le matai le nā, ai o loma se taimi e whilo I ai ma le nu. Peitai o le amtanga fo I le tausanga, lea nā ngia mai ai, le fasili ngia o leisi fo I vai ngā tupe, e se lau fitu suli maa whetala a le tu malo lava leo wha asale le angalua. Mai nao o atulava fo I le namta upu mtanga luenga o tinamta maita I sao lātou whaafoea tupe o poloketi o le miliona. Mai sa maua mai ai le tātou kopi o le whaiunga. A le komiti na ngafa ma le soesoeina o le nase leni o tā uai. Le whaiunga a le komiti whaapitoa o atina o I tu malo I lana whontanga o le aso sfuluiva o Februari lua o lua lima. Sa tala noa I le komiti whaapitoa I le tusi o le taitai fono. O le tusi al komiti fono whaavai, le asasaini mai e umasui mamalo su wha al komiti e whaapea foi, ma le tusi ale su e tusi, e langolango ai le mata upu, ile mai aio le ilo ilonga ma le whaatala noa ngā le komiti whaapitoa wāti na e tu malo, ua whaai ngā fono ina i whaapea nei, ua whaamalia ina le taitai fono masui mamalo al komiti whaapitoa o ati na e o i tu malo, e tusi sa tu ina mai, mo le langolango ina, o le maua le taitai fono, ma le komite o fono whaavai le tu malo whaasale le angalua. Ile, ua pāsia le toi whaamatu inato vai ngā tupe sa tā o fia. E se lau fitu suli maafe mai le mtanga luenga o tupe, I le tusi tupe a le fono whaavai o tu malo whaasale le angalua. Na pāti patia e whanau whaauina le whale nganga I whamaunga tasi lua ma le tolu I whangai e savai, le masi I alo I atu o le fionga I le taitai o le malo.
Le li palemia sunga la ule mali e toe tali la tau vala au ua mawalunga i le so. O le whaau unga o whanau ngā ngai whamaunga tasi lua tolo l kolisi o lo fiotawa, lea na mamoli e le whaamanuia le fionga le palemia. Tupulanga uma lo o ina i nei le tātou alofi. Awane ngalo ia te o tau. O tau, tupulanga la lava oa e whātuatua i aile manuia. Ai nganu mai tu malo, ma le tātou i tu malo, mo le lumana. Tau tua nā, leo la o ina i nei. Unisi me uma mo le lumanai, tātou whaamanuia mo i lātou, le a whauina i le so. Tama mateine, whanau pele, ia tau tua nā ma o tau. Awane ia veele ata mai e mita ai, pe whawhewhete i nai. Stay humble. Patoa e tau nuu ai tau nuu ngol melena. Pea e foi mai ma le tau nuu ngo me ua ngata ilo iloa. Ia na e toi foi mai lola ia wha iula qualification i tonu al tato i tu malo o le alea. Tau tua tua vae. Pule mamalu ali in fai pule e tai nane le sau fai ngatina. Pe wha whena la langa le whalapapa ma li e tonga ma siapo ma isi mea. That is the last qualification you should be all qualified from. Ia manuia lau tau wha uinga le so. A tau te whelo e pēr ma le tatalo. Wha uawe le tua lau tau ngā luenga. O le kolesi o lo fiotawa i whangai e oloa o ngai whanau mai sa fotu baia sa maunga, le whangoali i mata vai faltanga loa whatu walu whangai e sa sina le tui ma opo. Ma wha au umai le so le to ono sfultolu le vasenga sfululua. E ese mai, i le tuso le tolu se lau teine ma tamata la vau le vasenga iwa i le se fulutasi. Ua whamanatu mai le Radio Polynesia le aso whareila nei le whaleta alo numera ta sitona i mato. Aso ato ala wale makete le au whai pizza nisi e whaatawai o loa ese mai le se fulu le tai au i le se fulu i le po. O le a whaatutu ai whale ia o le au whai o loa ma le povi tunu vili. E le totongia lo wa fio atu iai o sa o aso fia lua o lua lima aso whareila nei. Ai o le tau le lima i le fiafi a mata i koni seti e ulufua foi. O se afiafi whaapitoa mo a inga, asi mai whafo ma o tātou lava tau a inga i lo tātou atunu. O le au pepese a Samoa wa avatu iai le awanoe le Radio Polynesia e o mai whaatasi ai. Le lata i le lua se fulu tama whanau pese lau i loa i Samoa. Mo whaafiafianga mai le ono i le afiafi i le se fulu i le po. O alo pese o Samoa o lato o mai whaatasi e whaata ua le kilisimasi lua o lua lima mo a inga umo Samoa. E au fiai pahena, Abby, Rexy Onabea, Peter Taefu, Just Escapes 95, Langi Matautia, Kiva Noten, Umu Born, Mr. General, Sinapi Longovi, Shorty Cap, Silver Bullet Band, Nato Mapese Fa'aiu, e fa'a umai kon setio le kilisimasi le olua lima i le tau se fulu i le po. Whaftai ai le langolangwa pa anga le Radio Polynesia mta anga luenga o ta longa maanga whaafiafia, le Vodafone, le Island Rock Company Limited, TV Tolu, Doc Professional Audio, le Coin Save, Vailima Bia, Checks Catering, Reese Hired, Trans Am Shipping, Coffee Roaster, Aluminium, Male Solar, AC at Doc, and Pro Audio. Ai o le au whai pēs nisi o le awha alia lātou o loa, i le aso whareila nei le malaya le Gym No. 1, e au fiai, tulu vao tui le toa, Pure Samoa, Sweet Pua o lena le tui manua, Oilau, Choses, Gift Shop, Risati, Tangaloa, Whaamau Family Barbecue, Manai Povi Vili, Sulphur Music, Tupuola Hunt, Tara Ice, Le Daisy, Tapu Aumua, Marisati, Tangaloa, Maisi. Saunole li pule le Radio Polynesia fionga mapusua, Korikaio. O se avanole le tele feilo iai ainga, whainga ainga, whaifa tau, ma whaaiwane i le koniseti le fiafi o tama whanau lava Samoa. Tau le lima e ulu fua le koniseti, ai o se avano fo e whaalau loa i alo pepese, o lo tātou o sunu ules freile nei. I le tau se fulu i le taiao, i le se fulu i le po, Chem 1 e tuana i mato. TALA na, yo VAIFANUA le nei aso mai lau Samoa Entertainment TV ia pia.